Underutilized advances. This daily remind us of a journey and inspire us. Labang soman tungkit, labang soman kini project hari alam sopo, Howard India Pansi Japan. Pukul Saria, Lapang District, Komisioner Sangli, Nirora Panjung, Lapang ini tunggu lagi cetung Portosuri, Hanesor Ikiakai, Lapang ini tunggu nanti cetung Karbi amai itu Komisioner Lapang hari Sangli, Karbi Cultural Society, Komisioner Mai Lapang hari Sangli Tuhan. Lapang Karbi Student Association, amai itu Komisioner Lapang hari Sangli Tuhan, Lapang kita nanti cetung XCM, modal yang Lapang ini tunggu dan cetung X-Chairman, Drawing Yakehai, Lapang X-Chairman, Godaram Iswakehai, Lapang X-Chairman Karbi Anglong Mas Council Padong Iswakehai, Lapang ke ini tunggu dan cetung Deputy Chairman Akehai, Kanjang Jera, Lapang ini tunggu X-EM nanti cetung ini tunggu Toren Romo, Cumang Bro, Rodong Deron, Fungsi, Rompi, Lapang ini tunggu dan cetung XLD yang Nogong situ, nanti ke Murigaung situ. Sita itu kan je district nangi pipen, kacung cengaran ni kita. Ye Karbi itu mah hawar kita. Karbi itu mah long leke dakin. Pula soban ke ningkan tharu ke sikebra phoke raisi. Pinian, la sorni si pinia bagi itu mah nangi. Kasi Karbi itu kacung room arni si itu punangi lah bang. Itu district long, itu district long lapen ke. Itu mula so district yang kita ni bongli itu minta delegation nang tu district Pinang itu modal commission grant modal itu pulang tu lapen ke juga tu dalam tu ring mana ga tu dalam tu Assamese tu tu je Karbi long ke si district itu hala apa yang bikin hills track nama lah itu ke dua tu hantar lah so adim si angke si begitu itinerary itu full bel si nang ke hokpon Karbi itu nama ke tu wah bangke British Open. Nah sini tu makin 1951 nak 17 November ke itu ke nang uwi ke itu chini vek nang ji makai itu Karbi itu memang adima klong kacelong arni lo lapen Karbi khai tu macam room arni lo lah nana pen ke tu pen isi ko siwet along le lo lapen ke isi hawa lo dah setelah cing room arni bangke nak 17 November 1951. Tapi ini bangke 75 years ke plan. Kan terus kira phoge plan. Ini bangke nini biji lapen ke dah kapre university along Waisin Selar pen cenglo. Scholars pen cenglo. Lapen ang parta la
Supreme Court High Court exercise senior advocate to mandan sida isia seminar biji 16 ani even 17 ani banke labaki to mate dake rada mai pido kosorai rada mai pi banke itu moriji president of India kalite prime minister kalite finance minister nabara komandu Acha sir, is a question. Pinning in 74 ang deng lo. Last year 1952 pe no 74 ang deng an itum Karbi Anglong ke the ne achievement ko pilo sir. like achievement ke the nai bang ke ilitum je Karbi tum ke hola sike isi bange methang lami ki to official language long la sida ke the nai bang ke tum ke Karbi momo ta official language ke ilitum ke lake Karbi alam pe tum ke official language nangli DC office le dam tame nangli methang alam me je toklong application da toklong accept ek na nohok long tamilo nang ho dispute le dam ta nangli agleng lam le toklang da hala na accept bang translate thuko nane arju to daino ke the nai ke e tum ke district long lo hai district long lo pe na songbong pu de nang Oh sir. aka power ke long lo development pe ni lai ke to lo hai sita ke the nai ke iltum Karbi tum momo de elami ki buda jimti Parang. laso ilami ki mobide jia phan ke iltum ke je state government bani lichim chuningri pen chingki je than pen je official language bang ke no ke eme thangalam pen se eplam eme thang ching hon chanam po ting se non na official file long toklong lo application long toklong lo no ka toklong Thank you sir.